Dalam rumah ema la sente confortável atau sai moderador tambah sirahanuin dihangkatak moderador ne precisa ema ne bemak especial la precisa. Maybe ita precisa hatene hane semak serve atau sai moderador. Hai, waron diak baita hotu ita surmal fali hane channel walina freita sa espera katak hausorita botsira kondisyon ne bediak tanita fiar katak maromak ne grasa no ne bensa na fating hamutu kaita hotu. Maluk sira hotu iha oportunidade ohiniang hawa karakatu kuliah konaba oinsa sai moderador ne bediak tips sai moderador ne bediak. Maybe molo katu continua kita haluha like subscribe nomos foi tabot sila ni komentario kita haluha iha ikus halo morismus ita bot sila ni sinu atau yang hira hau upload video phone karik ita bot sila belehetan notifikasang. Iha kara katu hatene konaba tips sai moderador ne bediak na fatinya channel idane tore mata. Diak mau sira hotu ita hotu hatene katak iha seminar, workshop, debate, diskusão ita sempre hari iha moderador. No moderador sempre iha ninia kenar importante. I moderador idane laos halao de ba emasira nebema ke jampu tuir seminar, workshop, ka diskusão rumah televisão mebe. Moderador idane mos hau hanoin alin sira nebema ke sekolah iha universidade ka sira nebema ki ha SMA. Kita bot siramos pasti hareona ka acompaña ona o insai tabot sira ne mestre sira hanorin atu belesai moderador. Nah, tuirmai itah karaka acompaña hamutu. Maybe molo katu tama iha detalhe tips nia itah hatene uluk lai kona basemak moderador. Definisang husi moderador mak hanesang tuirmai. Moderador mak emanebe organiza kalidera prosesu panel diskusang rumah atau nune diskusang refere belela hodiak tuir ninia horas ka tempo nebe determinado. Ida nema kona ba pessoal ka ema nebe sai moderador. Dalam rumah ema la sente confortável atau sai moderador tambah sirahanuin dihangkatak moderador ne precisa ema nebe mak especial la precisa. Maybe ita precisa hatene hane semak serve atau sai moderador. Ideal ba emanebe mak sai moderador mak emanebe ho background ka latar belakang iha conhecimento na toon ka ituan kono ba topiku nebe mak panelista ka orador se apresenta. Iha seminar, iha workshop ka iha diskusang refere. Ejemplo panelista ka orador se hato kona ba kurikulum escolar. Significa katak emanebe mak atau sai moderador nia precisa iha conhecimento ituang kona ba kurikulum escolar niang. Tuirmai, ita precisa hatene, tambah saida mak moderador ida precisa iha conhecimento na toon ka ituan. Tambah moderador mak se maneza oinsa orador ka panelista ida hato ninia materia hodiak. Oinsa moderador ida bele halo resumo nepe diagno interesante, no oinsa moderador ida bele kapta pergunta sira hodiak. No oinsa moderador ida kapta conteúdo hodiak nolos hodi aponta atau none karik orador haluhal lahatan perguntas balun moderador fohanuin karik orador lahatan pergunta tuir conteúdo perguntas karik moderador bele fohanuin filafali ba orador atau none orador bele hata perguntas sirane hodiak no ho detalhe. Tuir mai ita tama iha kenar moderador niang. Kenar moderador niang primeiro liu mak loke diskusang. Nah, loke diskusang idane makahusi komplimenta participante sira. Apresenta topiku nebe orador se kuliah momento neba nomos apresenta orador ninia biografia. Segundo, mak modera prosesu husunuhatan. Kenar bada toluk niang mak halo conclusão husi buat nebe mak orador hatoo no halo conclusão em geral husi diskusão nebe mak lau haloron tomak i ikus liu mak taka diskusão tuir mai
moderador ida precisa hatene saída de mak moderador ida precisa atu prepara nune nia bele modera processo discussão ida ne hodiak. Bot ne bema precisa prepara primeiro liu mak konaba prepara lia fuang ne bema katu hato iha abertura. Exemplo, respeito, hace audience, apresenta tópico, apresenta orador. Rua preparaan sairona na nebediak no kapta hodiak materia hirak nebemak orador hato. Ya, nebemak sai moderador tem que aprender sairona na nebediak. Quando la coirona ida ne difícil. Tolu prepara mentalidade brani hodi sai emanebe asitivo kategas hodi maneza tempo hodiak. Hat prepara pergunta geral rumah hodi hatoba orador kari kuen hira loke ona tempo perguntas mai be ema sidau pronto atu perguntas. Ne kenar moderadornya. Kenar moderador berlima mak precisa prepara kedas metode husunohatan. Exemplo, metode ne hanesan talk show ema ida hato pergunta hotu orador hatan kedas. Oh, halo hanesan metode akumulação. Metode akumulação significa kata ema hotu hatoni nia pergunta hafoing or sidam orador hatandala ida. Neng decidi tempo husu perguntas niang. Significa kata idane decidi konaba normas decidi normas discussão niang ka normas husu no hatang niang. Iha normas idane mak bye-bye exemplo nia precisa decidi kada ema ida hato pergunta sira. E depois cada ema ida duração tempo ne bene odi husu perguntas ne durante minuto hira. E depois além de idane durante hato husu no hatan ka durante orador ida hato oninia materia saidamak precisa atula halo. Hansang regulamento ki nebemak moderador precisa atenção. Atu nune discussão belela hodiak. Hitu nia tem que hakerek pergunta sotu hotu nebemak precisa. Significa kata preparação husi moderador ida nia tem que lori livro rumah nebemak bele hakerek emane pergunta ka halo apontamento ba pergunta stira nebemak em hato. Walu prepara conclusão em geral nudar chave husi matéria no resposta pergunta sira nebemak hato husi participante sira. Depois sia nia precisa halo preparação o insa atu nia bele taka discussão hodia no nia entrega filafali oportunidade idane baiha MC. Nah, maluksira idane mak tips konaba oinsa bele sai moderador nebedia kau espera kata idane bele tulung itabot sira atu bele hahu koko sai moderador. Sai moderador ne iha modelu oi. Moderador iha eventu oi. Exemplo iha eventu sira hane sang halo diskusang iha. Exemplo ita sai moderador ba emana irua ne bema katu halo debate. Idenemos moderador neho ninia kontestu nebeketak. Sai moderador iha kelas, sai moderador iha encontro rumah, sai moderador iha seminar, moderador iha seminar ho moderador iha workshop ne kuaje hanesang. Mai ben simples liu hakara katu hahu kare kita bot sira bel hahu husi moderador ne memang secara internal. Exemplo modera discussão na escola, apresentação na escola, ka iha encontro rumah. Nah, maluksira idane mak langkah neng ka etapa neng atu bele sai moderador. Hau espera kata idane bele tulung itabot sira atu bele hahu sai moderador. Obrigada barak pa itabot sira ne bema ka acompanha video idane tore mata kita haluha like subscribe nomos bele fo itabot sira komentário iha okos nomos kali kita bot sira sente kata idane iha benefício ba itabot sira bele share ba itabot sira bele sira atu sira mos bele acesso video idane. Obrigada barak, ita sia solo malu fali ha video tu irmã. Tchau.